Ka Education Cell jungka United New Track Movement hadin bakalio ke jing ujor hakakat kendai trik Jemang kalalai banyak kendu iki bor bahalor jungka IFAI University kabadan hadahan keti bat jure bru iki kamera kelas kentup iki painkhana habakran cekinong tok kubor hadin ke jing kendu berkejing jureb kaseng kletu bakalio ke jing ujor halor ke jing bombiang ki kamera kelas ka jing bomkhui ki painkhana ka umbam umdi kabakta eka koi kakhia nolor kiwe kaseng kapan pauru ka jingbom senguhun halor ka jingya kran bat ki bor badai kmi bat kalapan lengba ka jing tho Yang one who need to get YouTube, and your information regarding some many complaints in your. Dan tu tinggal one yang kerana PC juga ni ka S5, X5 I mean, dengan your kengiap ke jengkel saya, jadi ke kamera clear tinggal lapan ada written. Di obviously apa in the election selalu tinggal jenai. Whatever in patahun betul kita tahun 60% tinggal lapan ada written. I hope Tiki complaints so supaya tinggal tiki complaints regarding the one thing dia. Kadai kipuan no di complaints yang batai tinggi di alai di sebagai di PC kita ke electronic device di hygienic sanitation nata chairs and tables funds for the activities teaching staff currently from the ratio 1:30 like your information the ratio 1:30 way lapan syai BC ini industri dari 1:50 dia kata ni langsung menginjak keren di dalam 1:50 di nilai keren sepanjang ke area tu kita yang kita atau proses kita nyawa kita cakap kita sena kita proper university di kita ini sayo ada jengto dengan sepensyai yang pat ni sama dengan andang layo jengto dengan supan ipan ko ini bahapo sitayo in ay ini ka jengto dan clear kadai sisana kata di complaints bagi hai dari TPI de kawai dai bakari ka PPT tengir ni amlong concern no ta kadai ka student kamtame di university ong no kalawai ta kali ka jadi kadai nakini ki student tengin kit kya lo tani kai maro tengin sepentep yak ni tingap junga ya tani kamtame ni ka sanitation ka khamduna khiyam ong kimlong up to the mark kam de ilong hygienic bare dengan request yang ya ka institute ni EDC ban in campaign pa ya ka sanitation kamtam by daily bagidon di kenthai mo kenthai le daga long ka unhygienic mot ka kta pa mo yo sinrang adu ka kta ngam da yang ande regarding ya ki kenthai ka hygienic ka kta te ngiyo ya ka information ya ka lab tingi ya kran ya EDC pang lab lu lab go electronic device TPE ni inspect yang ke lab 1 but lab 2 daga lab 1 yang kadon hadu si kanyo tuli ke PC but ka lab 2 kadon saw ka tuli but kidon bab uninstall lu untuk wiring mina dia rong seru take yang is more than enough for the student ya kai ke PC kadon hani minta present is ki ongka is more than enough kidon ni student ban use ka laipung